baong hana kita parti kita memiliki kenok ani na baka MPP tadi ke BJP ngani atur ya kata kajing bakla kabak kipen sutul teng gidon gibanget gibang imat kadai sisa lengana ong ya pi long tik kumatau surkar mangi hamde galaya ni ong ka MDA 1 nanta ka MDA 2 MDA 1 nila pendet hau ajar artulai nanta muunew artulai arsaw ni ong ka MDA 2 abangi ong MDA 2 kabamut ki parti kiwe ro ki independen kiwe ki parti ki esno lang banya thau sorkar te parlimen ro hantai podel hiro nakal yang ke NPP ki don bentah kata kabni ong ka MDA government bakata ka MDA agaalan sore ke grup kadai ka basim lang ya kiwe ki parti hakalen saudong joger India bat latip ya ka kum ka MDA tebapin ong bakito baro ki parti ki badon haka MDA lani gitu ki parti baro ki badon haka MDA hajela bikin kelalong no ki NPP kata telah bakla UDP deh ni ambil indai ke MDA government haka tem kepada mengki pembanya John bapai ke PDF kadon ke MDA ni trelang mensesar Naim day pada benong bangi join parti hak NPP. Di join bapai wan join parti damun sepstem tak hendak teligi benai. Tapi bila bersoto bahaya kata kejing bapai kejing bersoto jong kibreu nama ladap hem soto sio kumbakadei. Nama barok ia tenut hamil kala jongi ya kata ka parti ke bengong ka BJP ngiten meleng ong bayo ki pendujaj. Ya ka riti, ya ka dustur, ya ka nyam, ya ka rukom, jongi kikon kasi, kikon kara. Kata ka day kanori. Nga ong ya pingi don hamne. Haka parti NPP, banang penskem susu, ya ka jinglong ternay. Jong ka jaj benriu bat kejelam megala. Kata ka day kanori jong ka parti NPP. Dengan kuat benong ipi wat sloto bakla yakini kici persloto kiba indon nongrim hangnuru anai ka parti NPP ka yen ka nongrim joka kalong ban warah ia ka roy kapar ban penne ban pensa ia ka riti ia ka dustur ban penne ban pensa ia ka bor jong ka bor snong ka bor sao ka bor hima bat kumta kata terter kata ka kamlam jongi